Мурат Абдурахманов и Станислав Шаболтас. Все ближе мы находимся к главному событию сегодняшнего вечера. 30 лет Мураду, 35 лет его сопернику. Есть, конечно же, большое преимущество в росте со стороны Мурата Абдурахманова. Напомню, что это средняя весовая категория. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза Fighting Championship орта салмақтағы 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 4 жеңіс, 4 жеңіліс. Оның бойы 172 сантиметр, салмағы 84 келі. Киев, Украина, Станислав Шаболтас! Оны қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында 7 жеңіс, 1 жеңіліс. Оның бойы 184 сантиметр, салмағы 84 келі. Ақтау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Мурат Абдурахманов! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Амандасамыз. Бұрыштарымызға сәттілік. Итак, рефери этого поединка Ақтілеу Әскербайұлы. Первый раунд этого поединка. Мурат Абдурахманов в красном углу октагона, его в синем углу его соперник Станислав Шаболтас. Первый раунд. С рукопожатия начинается поединок. Да, и довольно-таки неуверенно сейчас начинает Шаболтас. О, и сразу же первый мидл удар! кик, и Все, пора бой останавливать. остановлен. Самая быстрая, да, наверное, победа Мурада. И самый быстрый поединок в NFC, по всей видимости. Очередная досрочная победа от Мурата Абдурахманова. Давайте взглянем на самые лучшие моменты. Один точный мидл-кик и затем уже добивание. Ақтілеу Әскербайұлы остановил этот поединок в первом раунде. Сколько, интересно, секунд прошло с начала этого раунда. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте рефери Әскербайұлы бірінші раундтың 14 секундында тоқтатты. Жеңіске техникалық нокаутпен жеткен Мурат Абдурахманов! Поздравляем Мурата Абдурахманова с очередной досрочной победой. Улучшает свой рекорд до 8 побед и 1 поражения.